Били улуғығар сүйе халығын білімнәңе сенаштан өлетек кетігінші түйет сыллақтан тарған бұты біліңі тұрғына ұлу сүддінен үз қағайсты бұ неманы тұттыр. Бұ күнерге сенаш өлеті сағаланна салғы бейгі ұлыстай ұстар бөлік біт. Быйыл бүлүүлүүгөр отхамыта мөлтөх быхата быланынан сүрбәгыстыһынча үсүү сүрбәгыстонна от белемнен ихтак боллагана бүгүнгү тургунан 76 бырыгына толан турар. Бу төрөтө сайын уссата элбе хардак түспүтө болла. Онтон эбе сүйнүтө үчүгөй болан синаш онна силес былана быйыл норманы таханан бары. Силес угабыт, хилеспит где-то прогноз бытнан хетте 100 тоннаны угуктакпыт, 100 тонна быланнакпыт, синашпыт неме былана харатолуруктакпыт, кар түһөрдүктакпыт. Качеството куханда болтонихин оппутун төһө кайырбытын отту хатыктакпыт. Сенаштагын үлетин улуска аанмыңна Степан Аржаков атынан производственный кооператив сагалабыта. Билигинде буниманы сүтербекке 200 төбө ынак сүйүнү эңемтелек престамит эбехинен ахатан сетен тураллар. Буламыт 400 тонната, оны ахара толорон тахетте үсене, олар не үтте. То техникалар бут эргәддиләр. То бу сценарный оборудование дигән калпита не 15 ел бул. Алан быйыл эпикалы быйыл гылар болалар бул. Трактористларым о путак боланнар, уркаттан үлдир боланнар, кене яны баны жажаллар. Онан тол атак быйыл кыгын кайдара тугора токудан нахбытнар. Степан Аржаков хайстата быйыл сенаш буланын таханан тахары, онун ордыр сенаштарын Аржаковтар, үчүгөй качествалак окко атастахар буланнактар, онтан калбытын атыга гытыктыра. Анна Васильева, Николай Солдатов, Иннокентий Колесов, Саха телевидениета, Бүлүүлуга.